Angka tu tahu pak dia nak kareso milaudomi nasabak jama-jaman nah pada pu imang. Jama-jaman na imange masigi na urus umat dia urus. Angka doa khusus na tu imang supaya ipaturo nga ngidale. Ngode nak kareso ang katuyalingi nasabak jama-jaman na memang. Yo pudi tanya imang akareso ki. Ya pak imang angka cukup na baca wa subbatu alayya rizqa subbatu rahmatin fa anta raja'a qalbil kasirin minal khobats. Upure mas sampai jam mengharibi suruh baca 11 kali dan sholat subuh 3 kali setiap selesai sholat fardu. Insyaallah ya nang kamu dalio ke tu kampung yang kena lolongan. Dia apa aja tu teh pampeang yang gagah. Nah itu pak dongan na imangnya tapi imamnya aja tu sini di masyarakat emal tahu kutu imatu. Itu. Nah, apalagi pu imah kapang.